Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, langkong-langkong al-fadil Kiai Haji Badwi Muslim, Kiai Haji Ahmad Fauzi Sabetri, Lorah Habibi Badwi, Ustaz Muhammad Dahlan, Ustaz Syekh Muhammad Syafi'uddin, setajah para asatid seperti Kaula Amul Jaki, tokoh masyarakat, langkong-langkong bapak kepala desa Tampurudaja, Soko Banda Tengah, sarang setajah jajaran posepo kampung selain seperti Kaula Amul Jaki, ajunan bapak hadirin muslimin, ibu hadirat muslimat, lebalah datang ke pemilih sesami-sami imul ja'aki sarang Allah seperti Kaula Amul Jaki, sahibil hajah, tuan rumah Bu Marsia, Pak Misnari Sutikno, Bu Misnari sarang Sariah satu kaligus sarang walimatul ursi anak dua, saya selamatin semakin hasbiah sarang minhari samuka sarang Allah itu tiakia cuduan pasti dunia dan akhirat, barakah umurah, barakah ilmunah, barakah rizkina, mantar muka sarang Allah ipareng narazekeh nak poto salihin wassalihat, amin Allahumma amin. Seperti Kaula Amul Jaki. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bu Marsia ampun masepo potrana engki kento si anyama hasbiyah leras pak. Hasbiyah ikento kon hasbiyah teh min hari ampun lastare maka keluar kalimat agung, mari maka keluar kalimat-kalimat sesangat agung, si kalimat kento tak namung isaksein matuah, tak namung isaksein pangoloh, tak namung isaksein teretan, bentak namung isaksein tatangke, tapi kalimat kento isaksein sareng Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat panapa penikah? Kalimat min hari engki kento kalimat debu qabiltu nikahaha wa taswijaha. Qabiltu keto cak Arab cak maturana narema kaulah, dan min hari narema kaulah dak nikana hasbiyah kalaban mas kabin obeng si ampun kesebut debu-debu ojak qabiltu dari min hari keto tak namung isaksein reng tua, tak namung isaksein teretan ben pengoloh, tak namung isaksein guru, tapi kita tembus isaksein sareng Allah subhanahu. Maka si andi tugas aja ge nikah kak dintoreng laki min hari, si andi tugas aja ge nikah kak dinto min hari. Kaula ajunan orang laki anapa reng laki ketok lebar dedena pak, reng laki ketok puas luas dedena, sehingga mun nemu coba tak langsung apa kerapak mikir lanjeng lain bendeng bini teretan. Mun pas nikah ibeki kareng bini kiamat nih pak, kiamat muake petong puluh kali atelak sehari nih pak iki. Makan Allah nyabek nikah beri bagi kareng laki, reng laki ketuk mampu pikirna, make beda coba
bekraja kaitu ki lancung pamikirna makir kada kabudina mikir kakangan kakacira kadinto mana bireng lake maka semakin kaula ajunan hadir de kakalakuan simulja engki keto acara akdun nikah. Allahumma sholli ala Muhammad. Anapa mi mulja akad nikah kinto teritan syariat si paling kona syariat Islam si paling ngade nikah kak itu lebih ngade ben pejeng lebih ngade ben pasah lebih ngade ben zakat lebih ngade ben haji pejeng kita ada zakat kita ada haji kita ada puasa kita ada abini ampun beda mi sepenikah orang abini kita benih kumur lu kelun apa benih neng Jawa Timur benih neng Indonesia ikai orang abini kita neng suar ke pertama orang abini pertama orang anika alaki kita neng suar ke pasera manusia kedua kak itu pasera manusia nomor tong Nabi Adam ben Ibu Hawa ini ke manusia ada lainnya pas malaikat ini kesebut manusia cuma dua Nabi Adam dan Ibu Hawa ipanika nang swarga pasir si menikah Rabbul Jalil Allah subhanahu si menikah nikah Allah si maca khutbah wa khatabal aminu Jibril si maca khutbah malaikat Jibril si jadi saksi malaikat Israfil dan malaikat Mikail Masya Allah mas kabin apa-apa as-sholah sholawat ingat saya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sema kabin Allah sema khutbah malaikat Jibril saya jadi saksi malaikat Mikail Israfil mas kabin beni PC tapi sholawat ingat saya Gusti Kanjeng Nabi makin tanda tanya cepon manusia cuma dua malah beda sholawat ala Nabi cik Nabi Muhammad Rabu Mudi Ambon Rabu Nabi Muhammad Rabu Nabi Budi Nabi seterakhir malbal labad salawat ni kehebatan Nabi kaula ajunan Allahumma sholli ala Muhammad hebatan Nabi kaula ajunan manusana Nabi nah kita Rabu ke alam dunia Nur Muhammad ampun beda ka ada mangkan terus terang Nabi Adam Ibu Hawa swarga neraka langit dunia manusia kapi bi Allah igabai kalaben Nur Muhammad laulaka ya Muhammad lama akhlaqtul aflak cek saking tadi beun Muhammad cek saking tadi beun Muhammad cek saking tadi beun Muhammad sengkok tak kebai dunia tak kebai langit ben bumi ben seesena alhamdulillah jadi gula berajunan badai kumur panikah badai alam dunia kita barokana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad maka baca solawat baca solawat ini paling sekoni sedeti waktu nak sedeti paling sekoni napa solawat rahmat napa solawat rahmat ke apal kapi sampean pak yang tak tahu kanyamana iki napa solawat rahmat sallallahu ala Muhammad ini kan solawat rahmat sallallahu ala Muhammad apal kapi kan wapal mulai lambak kini kini apal sallallahu ala Muhammad yang tak tahu macarang-rang si maca sengkah lagi pak solawat sallallahu ala Muhammad ini kesedeti sampian mon arokok selencer si Maria 15 menit ya pak 15 menit iki Allah kapan tak ada sosol boleh ada buang jeng bujang rokok boleh tak buang busakan solawat rang-rang si maca sengkak Allahumma sholli ala Muhammad setong sedeti solawat rahmat ni kemudian ibaca saibu 20 menit mari pak sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 20 menit mari sampian mun ngarek pak ngarek semun bangkin si oleh sekerucut telur jam tak oleh pak iki muntaki seungkan hari beruntua mun kek ngarek arba telur jam tak oleh kecuali kek ngarek arba jabah lagi bagi arba kerja Allahumma sholli ala Muhammad solawat sedetik oleh set
Tahu 20 menit oleh seibu baca solawat. Masya Allah. Kau ajunan baca solawat kita setong amalan semesti diterima sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tolong siapa sebentar hindari montero seneng age, montero jember age, montero tenang palebur ahli ibadah baca Al-Quran sholat jaga Al-Quran baca sholawat baca montero tenang montero jember montero seneng alhamdulillah anak jepun Rasulullah baiti jannati tang Roma pada ben suarga debu Rasulullah amin Allahumma ni ada butang Roma pada ben suarga cek telu Rasulullah ni kani kene pak ini masjid sampai makin badan ni kak ukuran berempah 4-6 insyaallah 4 meter 6 meter paling rajin tasali betul gula 6 meter belum meter makin sering kata Allah rek Rasulullah ngatengah Sayyidina Abu Bakar murtemur Sayyidina Umar ikat Allah sama makin ilmu masjid nih Rasulullah ada bubaiti jannati tang Roma pada ben swarga padahal itu ilmu Rasulullah itu malarat sing ngokos apoi kan seminggu tak ngokos kan sebulan tak ngokos minta ngokos ke kenapa setan apa subuh setan kenapa setan Rasulullah ben hari ben malam kormah ben aing alhamdulillah tapi apa Rasulullah ada bubaiti jannati tang Roma pada ben swarga Masya Allah dalam Rasulullah itu nyumber somber taat pak amin Allahumma dalam Rasulullah itu somber taat somber ibadah mangan min hari kengain montero tenang age montero jember montero seneng di alam dunia pertama iromane ka kudu bada taat min hari ahli salat hasbiyah ahli lebih pahlibur salat berjamaah min hari ben hasbiyah lebur salat berjamaah Masya Allah lebih lebur jaga malam setengah telok saling jagaan mun min hari jaga kada yuk tahajud mun hasbiyah jaga kada yuk tahajud mari tahajud ki lebur baca Quran lebur baca tasbih lebur tahmid tahlil solawat lahirlah baiti jannati tang Roma pada ben amin Allahumma tapi tak langkung sepora pakelar Roma nangun jurungun ke tingkat telok mobil mewah PC nyaman ngala kalong landur geleng atau koronto nyampe PC nyaman ngala tanah lebar PC sapi usaha patorok kata tangke keng Roma tadi siapa aja nggak pak selaki tak apa aja sebini tak apa aja mau tenang ben jember ben tenang keng tawa orang nggak pak iki anak benih dan Nuruddin benih debuna kiai debuna Rabbul Alamin debuna Allah subhanahu napa debuna Allah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub kengai kalau berzikir ke Allah lebar salat tasbih tahlil tahmid solawat Al-Quran tatma'innul qulub jadi tenang apa banyak hati alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad kenapa ceritaan semua pak tenang jember kayak itu seneng benih lakona mata benih lakona ilong benih lakon colok benih lakon tanang tapi lakona semakin banyak orang soki semua pak banyak orang soki tak nemu tenang toh tak nemu seneng posang dari posang aja dia mabuk toh ini tak nemu tenang kan pak iki pagi bahkan udah sampai jauh-jauh montero tenang nampu lebat ibadah alhamdulillah rengkumur makin roman tak pati raja pak tak ngunjurungon kadang-kadang PC malarat saya belanja tadi iku mureng kumur ke aku lemah posak ben misem toh ke aku lemah misem mana apa misem Masya Allah iromani ke posak bentoat ahli ibadah alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad tore minta seneng ya pak tore mun ahli toh mati ya pak
Orang mati ya misem tau. Mi bisa misem. Padahal saking orang mati itu telok okorna. Setong pada ben pedang telur ratus kali. Nomor 2 pada ben embi kualit kolen ki diodi. Nomor 3 pada ben pereng seluncur tancap bagi kecolok nyupul kaburi. Tapi mi sembede apa? Mi semering mati ya. Subhanallah. Mi sem ilang ikolo pai sakit anapa ngabeswar kena Allah subhanahu mati ya mi ahli ahli baca Al-Qur'an amin Allahumma makan singa amin hari Allah sebut nomor setong mun Allah lain sebut nomor 2 mun Allah sebut nomor setong ben bekali sebut nomor setong di Allah amin Allahumma Masya Allah walateh sebuah tertan mun kau lajunan namun akhirat dunya norok bun teh iki bukti naring kumur namun kadelih namun kacang namun bebeng teh bagi rebe norok tom bu usarao kan telo kali malah lagi beda ngocak obat niku meletak ketomanan niku tinggi obat poronongku tertan teh iki namun kacang, namun kedeli, namun bebeng, rebe norok tom bu tapi tak langkung sampian mun namun dunya jek ngarep tumpun akhirat iki bagi semua orang sampian pak karo namun lalang mulolo namun mutah, namun rebe jek ngarep tumpun kacang jek ngarep tumpun bebeng iki bagi cukup rebe, cukup lalang makan tamun akhirat juga tamun dunya nya alhamdulillah namun akhirat mulolo tak laku sekali salah pak ya jangan laku bi orang apa jangan Allah itu ayo saya tanya ke apa jangan Allah apa coba jangan Allah usaha nanti sampai jalan dong ngebuang ya jangan buang jalan dong mau apa jangan Allah ya tak keluar jalan dong pak ini usaha tapi tak santai senigala si penting mah geger kewajiban ala kok banyak ya biasa mak tak pati cakang ya lah biasa si penting ala kok alhamdulillah duha pak pacakang senigala solawat pacakang punten lancar make otang majer pak amin Allahumma ini kayak makai, aku salah aku tak salah aku pak, salah aku tasbih leleh, bagi berdua ada salah. Kalau benar aleng-leng, kalau juga kalau aleng-leng, boleh, ya mana saren kah motor pak, debak coba saren boleh, tak salah aku. Anak ya Allah, sampai lain pak, beri ya Allah sampai, ya landu ya petrol. Alhamdulillah ya landu ya pedong parloh keng tai santai saus saya ngajak sampai adingke lagi alhamdulillah manteran anak si dua itu ngasih lagi nak foto soleh solihah pertama monteroan di anak soleh nampu lebet pernikahan syarat wajib nih pak kulajunan min hari teruan di anak soleh lebet pernikahan mun tak libat nikah tak bisa pak jalan molos pak beda orang laki tak nikah apa bolong bendeng bini bolong daidung ngandung rembi tak bisa solo soalnya pak jalan molos anak apa salah aja maka tak langkung lek semua orang akan pernah kali boleh tetangga sampian mun apa kalan iki tolong sampian mun apa kalan sehingga bekalan sampian nikah jek ting seting bekala sampean cek pel-ampel bekala sampean cek yom-siom singa anapa bekala sampean nikah calonah embun anan sampean iki ibu lagi boleh bekala sampean nikah calonah embun anan sampean mun kikal bekal leros toros kikal bekal leyom siom Rasulullah derem masih ngasih lagi anak soleh bisa menikah bibit jelar rosak ini balik kengain kalau Allahumma sholli ala Muhammad kadang nak anak ki aja wab cerita katina pergi cek kiring king kapi gaiku
le ale sampian mun kiring-king je lebat jalan pintas je lebat jalan pintas lebat jalan seluas lebat aturan Islam lebat akad nikah tina kita selamatan torot sepenting nikah minta tolong apa jadi assalamualaikum waalaikumsalam apa jong nom alangkong minta tolong nom apa ya kamu laki ke bapak nom tak nyaman ni nom apa nak tak nyaman ke badan nak nikah gula nom ben bekal ke bola ke bapak ya kau tak bengal ke bapak cengkal bapak nom kau tak bengal lek mun bapak sampean mun macet dia lah tak bisa tolong sampean intar tibi ke bapak korpa bagus tentang temen soal adab ibadah na sampean cek raja na penikah matur karing sepo assalamualaikum waalaikumsalam berapa jong dalam kong pak ni perempuan ya pak ya apa tak nyaman ke badan deh pak apa jong terwani kang kau ben bekal beh mak mendadak jong songkok tak buah pak songkok tak buah kebela pak tolong sampean gula sampean sebagai ring sepo mun anak labengan lang terangan ngucak minta anika sing ring sepo sampai lur ngulur waktu cek sampai satu lagi jong aja belum bulan lagi aja 5 bulan aja pak kudu layani anak gitu anak ngebela macam menikah keng laderi nataritan mun sampai anak sama aja belum bulan setahun sampai anak terjadi azina suatu jutusan azina kau lagi kau yang tahu wah sengat cek apa seumur makan cek umur belum belas kiai umur apa itu belas belum belas cek abis lagi selamat tak anak sepenting anak selamat Allahumma sholli ala Muhammad tolong pak banyak ring tua kita tak teman azina banyak ring tua tak teman azina dalam dunia kencing depak kalam akhirat ceritaan buku nasina ngecer pak bu micek banyak tentang zina cukup tak teman zina beda apa akhirnya matur ke malaikat abdina tak teman zina malaikat micek banyak zina nah gitu ibu wajan malaikat mun kaki tak teman azina cok keng anan kakiro apal si azina oh linon tuh sana zina ko lagi kau reng to wah maka gue sampean wajib alayanin kesokan anak karena anak ngebele keng laderin non alhamdulillah hadirin antretan ampun dan gula tak bisa lanjang lebar dan gula lanjang perjalanan pak ke pengeraman beda mantirin manfaat amin sekoni banyak mantirin ditambahnya ilmu manfaat barokah gula sekolahnya saya langsung tangan tuh saya lo beda pada nyon sepora mantos lo beda nih selesai beda gitu sakitu hibaki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.